Bismillahirrahmanirrahim. Mihirban ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan ixtiboringizga butun dunyo tatarlari kongressining Boshqirdiston vakilligi ham Boshqirdiston tatarlari milliy madaniyat avtonomiyasining buyuk islom taqdimotiga bag'ishlangan diniy ijtimoiy programmasining navbatdagi chiqarilishini taqdim etamiz. Assalomu alaykum aziz millat. Jumla bizga rahat bersin ya ilahil alamin deb programmamizni boshlaymiz. Ayyi bu g'alam bu jihonga aylarning sultoni Ramazon sharif keldi. Ol uylaringizga yam, oshlaringizga tam, yuraklaringizga ilhom nasib aylasin. Naq shoir yozgan isha oqshom kurindi hilal, qozonishlar bo'lsin halal, Ramazonning savobin mo'l birashak Zuljalal. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Hürmetli tamaşaçılar, xabaringiz bo'lsinki, kishilik dunyosining ko'klarida Rabbani quyosh bo'lib balqigan islom dinining bu muqaddas oyining birinchi kunida Ufa shahri, Kirov rayoni Ixlos mahallamizning huzurida xizmat ufuqlarimizni fikrlav ham oldagi yo'lga da xizmat niyatlarimizni bildalav majlisi bo'ldi. Bu o'tirishda Ixlos masjidimizning jon tamirlari bo'lgan mutavliyat a'zolari, ig'nashlarimiz ham jamoatimizning a'zolari qatnashdilar. Ixlos masjidimizning imom xatibi bir vaqtda butun dunyo tatarlari kongressining Boshqirdiston vakilligining yetakchisi Amir Ula Alfred Davlatshin butun islom jamoatimizga iminlik, baxt, barakat tilab o'tirishni davom etdi. Alfred Amirullah o'zining chiqishida so'nggi yillarning bek muhim masalalarına as-siziq yasadi. Biz baxtli, biz baxtiyor. Bizlarga o'z g'imirimizda o'z xalqimizning, hukumatimizning iymonin ko'rishga nasib ayladi deb bayon etdi. Bu dunyoning mehnatida mangu turmas, ham rohatida har shaq bo'lmas deb bir Allah'a tayanıq deb dualar qildi. Allah yo'li birdir bir, la ilaha illalloh. Allah yo'li birdir bir, la ilaha illalloh. Ulu birdir birlikdir, ulu la ilaha illalloh. Ulu birdir birlikdir, ulu la ilaha illalloh. Allah, Allah.
Kur'an okugan tiller, siler Ramazan için, lala bilen sümbüller, gıller Ramazan için, secdege gitken baş bilen, gözlerden akan yaş bilen, Müslüman arkadaş bilen, ne güzeldir Ramazan. Hazır sizlerin fikrinizge, Süykli Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge nasip etilgen mucize, Kur'an-ı Kerim ayat celilelerin, İhlas mektebimizde okutu işlerin alıp barışı, Ustaz Ahmet Demirkapan, Kur'an-ı Kerim ayat celilelerin takdim eder. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Ya Rabbi, fikrimizden kişirgen Kur'an-ı Kerim ayat celiyeleri, köngül ufuklarımızı cihanlardan keng eylesin. Ol huzur, cennet bakşalarday devamlı bulup yanarıp tırsın. Savapları da gamel defterlerimizge tonlar ağırganşı, yıldızlar eylengenşi yazılıp tırsın. Resulullah'ın nuru bilen, secdelerden kalıkkan mangaylarımızı yıldız eylesin de muhabbet bayrağı astında toplanıp bizlerge onun şefaati nasip eylesin. Cennet kibik memleketimiz Başkurdistan hem de İslam devletlerine baxıt, bereket, mulluk, ahlaki kurashda fazilet, üstünlük, zafer, jingüler kazanıp yaşavlar nasip eylesin.
дегене түрлі тілде яңғырасын сөзлері бір тілекні тілеп дейді әнкейлерінің жүрегі мәшітлерде яңғыры озан хуш келесің Рамазан жонларға иман тусын яқындар исен болсын мәшітлерде яңғыры озан хуш келесің Рамазан жонларға иман тусын яқындар исен болсын алда бізді исенлікте бақытлы ғұмыр күтсін йорт жерде болсын бәрекет хауфлер урап өтсін мәшітлерде яңғыры озан хуш келесің Рамазан жонларға иман тусын яқындар исен болсын мәшітлерде яңғыры озан хуш келесің Рамазан жонларға иман тусын яқындар исен болсын түгіл жерде кімде тілекке құшы сенде тынышлықта еріклікте дос болып яшик жерде мәшітлерде яңғыры озан хуш келесің Рамазан жонларға иман тусын яқындар исен болсын мәшітлерде яңғыры озан хуш келесің Рамазан жонларға иман тусын дүниялар имен болсын жонларға иман тусын яқындар исен болсын дүниялар имен тұрсын Сөйклі пайғамбарыбыз Хазраты Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұйырды ки, Рәжәп айының башқа айлардан үстінлігі Құр'ан Кәрим китабының башқа китаплардан үстінірек болған кебектір. Инде Шағбан айының башқа айлардан үстінлігі менің башқа пайғамбарлардан үстінірек болғаным кебектір. Әйінді Рамазан айының üstünlüğü Allahu Teala'nın insaniyat dünyasından, kişilik dünyasından üstünrek bulganı kebektir. Ana görügiz, milletimizin ulları, hem kızları, hem sabileri bu oyga madhiya kılalar. Allah Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge şerifiyat, kadir hürmet, dua okuylar. Hazır sizning ixtibarınızga Ufa şəhərində yaşavchi Vildanovlarning İman deb isimlangan g'oyla ijod turkumi boshqaruvida Rabbimiz Allohga, suyukli payg'ambarimizga ham oylarning sultoni Ramazonga
madhiya taqdim etalar. Bilingizki, bu sotsial shelterlarda eng ko'p bek yaratib qaralgan munojatlarning birisi. Bizni baxtli eten nindi oy Ramadan, nindi oy Ramadan. Bayramlarning izgisi, bilani kubisi, qobatlar Ramadan, qobatlar Ramadan. Avrılıklar kelgende, көңілләрің түшкенде, Kuluna al Kur'an, kuluna al Kur'an. Kara bulut yoğalır, günün kinet ayazır, davalar ki Kur'an, davalar ki Kur'an. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Peygamber, yakın dost peygamber. Nurlar üstü Ramazan, bilimli ite Kur'an. Okuy bil hadisler, okuy bil hadisler. Beni gazadan saklar, sağışlanıdan yaklar. Suremiz Fatiha, suremiz Fatiha. Bar yollarың bulsun, haller yakşırıp dursun. Bul ali duada, bul ali duada. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Бәхет сорыйм, балалар. Амин. Сез бит безнең алмалар. Амин. Якла безне хәсрәттән. Амин. Саклый күр бәлаләрдән. Амин. Дөнья рәхәтен тоеп яшик. Амин. Я Раббил Аламин. Amin, ya Rabbil Alamin. Газиз жамағат, хабарыгыз болсын ки, иртәгә 16 март. Рамазанның 6 иртәсендә. Сахар 5 сағат 26 минутта тамамланып, bütün Россия мусульманнары үзәк дини азратының дини тақвимының мәгълүматларына таянып, Волково обсерваториясының мәгълүматларына таянып баян ителде. Бүгінгі программабыз инде озагына якынлашты. Уразаларыгыз, жаннарыгызга рахат, тәннәрегезгә сихат бирсен. Өйләрегездә бәхет, бары тик бәхет, җәүһәрле мәхәббәт насип әйләсен.